lang ipoy hang ni ha maurang lang viewpoint. Kini kecaka kalau ke internet ha ka na sa West Castle District hang ni lang ipo ko poy hang ni kuan lang lan ko kan ko wa lang. Awak ka pa unam hari kasi kani kada na ko maurang. Perlu ada ku arwan ini kecaka kalau besok suruh belum bahas ke best TikTok ni na silong hang ni kada tang kubah new kilometer tambi. Kasrok ru ka long shu ko menchua ka long TikTok ha ba. Perlu ada ku wan ya kai chakini kecaka. Hinggan jin stom na silong pirwan baik ya nang bakan nyumer nang tan de pila poe po mongap ya pen kasrok balik mo kerwat dal poe hiyo mo kerwat ya direct khamshati sin poe be hamorong lang dal poe morong lang lagi ke tanbur bakadon ka viewpoint hang ka cekak kepada internet kita yang coba minta ke report lang lah report liur di pa juga jing jirngam bo kita di lu diwa ye si kila ko poe samir lo kani cekak ben pe yang racai gitu di perlok. Dalam piku abon wan kai, ban shooting video, ban shooting film ini, kita nak kedor ketat ha. Tangsan spa pika ban shooting film ini, shoot music video. Desi kan sakring hadu kata-kata ini, upek dan bagi di internet page kerkom silai gini. Kalau orang kebat internet ha, kalau film panwandu nak kerkom badai berkalon kadon hajrong lu. Kau pengat yang bani potran, citi-citi kalau kadung. Andri lah, one person right, pun kanang hap tenang.